Yimi bathi ohlelo inkosi yaseMadungeni umntwana uNathi Mandlakazi inkosi uShinga usihlalo wamakhosi esifundeni sethu MEC Shenge Sokalisa Mfundisi Nkosi Sithole sekela le province eMnyango yamakhosi ngibingelele nabesilo indlunkulu ekhona phakathi kwethu ngibingelele onke amakhosi asedlunkulu akhona namhlanje lenabesilo kanjalo amabutho Dokotela uDlamini Ngiyazi ngisho ukuthi ihamba kanjani manje. umntwana waphinda ngene umntwana wacebe khulu inabesilo sihlangene namhlanje nginibongela nonke usuku lwanamhlanje engibona sengathi lube impumelelo ngoba bekumele ukuthi ligcine lwenzekile lolu suku. Ngibonga kakhulu umphakathi wonke wawoNongoma okhona, ngibonga kakhulu umphakathi walapha eMphakama ukuba khona ninabesilo. Ngiyazi ukuthi abaningi bayaqala ukufika lapha ekhaya. Ikhaya lenelisha-ke leli kulesi sigaba ninabesilo ngenxa yesikhathi angizokwanda kakhulu kodwa ngibona ukuthi namhlanje ukuhlangana kwethu ngibonga kakhulu amabutho akhona mavikela sihlalo nabesilo belubaluleke kakhulu lolu suku uba sihlangane ukuze sikhipane ameva. Libuhlungu iqiniso liyahlala kodwa liyiqiniso liyakha. Ninabesilo niyazi ukuthi amanga amnandi amanga kuneqiniso. Ingwenyamathasi uyabona nje amampunge nje konke futhi abafuni ukuthi sazi ukuthi kukhonani phakathi. Baningi-ke amakhosi nendlunkulu futhi kanjalo nesizwe bebuza ukuthi awu ingwenyama ihlala zamabhodi iyaxoshana ingwenyama yenzani? Nina benduvu ngoba phela kade ngigonqile ukuthi awu sithi gonqile ingwenyama futhi lapha emgonqweni kuningi okwenzakalayo okuhambisana nobulungiswa nabesili. Kulezi nyanga ezimbili esisuka kuzo kuya kwey'ntathu ekuqaleni nje kwalonyaka kube isikhathi esinzima kakhulu ngoba umhlaba kade ulindele lezi nkulumo lezi ekade zikhulunywa namhlanje. Ngusihlalo wengwenyama trust. Lokho ninabesilo ngakwenza ngamabomu ngoba ngathatha isinqumo sokuthi
njengengonyama akekho ongavikela umhlabathi kaZulu ukwedlula mina. Nina besilo isihlalo lesi sikahlalo wengonyama trust. Yebo khona ngifundile kodwa ngifundela ngumeli. Sidinga umuntu owazi umthetho. Sidinga umuntu owumZulu ozokwazi ukukhosi azi usikompilo lwethu singamaZulu. Ngalokho kubalekile ukuthi siqonde nabesilo ukuthi kungani ngisasiqhoqobele lesiyahlala ngisaqalaza ukuthi konje ngingabeka bani ngoba phela maningi amadoda ahlakaniphile kwaZulu sesinawo manje. Nina besilo ngiyazi ukuthi amakhosi asedukulu nginganye nani kule trust. Nina besilo ayingafi ezandleni zethu lento enhle kangaka eyakhanda umntwana. Naye wayengedwa, wayehlangane nabanye benombono wodwa ukuthi lokade kushiwo nje umfundisi uRoyal Chaplain walapha ekhaya ukuthi masiyimbokodo siyimbumbe ngeke sidlale igebengu ngoba lento eyenzakalayo manje kuthiwa ifa leyithutha lidliwa zikuhlakaniphi. Asazi kunemihlaba edayisiwe la inkece zakhona akazi ukuthi ishonini. Kunzima bantu besilo kuleli yabhodi. Ngiyambonga uMadlamini kodwa phela naye kuyazwela kuye ngoba phela ngizalwa uMadlamini mina. Uyahelwa ukuthi kwenziwani ndodana. Uye yedwa kuleli yabhodi wayekwazi ukuthi angilwele angimele ebhekene nezifundiso abadudule futhi beduduleke. Ngathi mina awu malume leli bhodi ngoba lenza kanjena nje alikho leli bhodi futhi ibhodi nguwe ngoba nguwe wedwa ophilayo la. Ngalokho nabesilo kusezandleni zethu siyisizwe. Lokade kushiwo nje umntwana waphindangena ukuthi uMadlamini uyi-asset kithina kakhulu. Namhlanje yusuku lokuthi kumele sibone ukuthi kwasho amaXhosa ukuthi ukhuseleka kanjani. Umsebenzi wethu lokho. Kodwa asizukukhuluma lokho lapha edlangalaleni ngoba kuyoze kuzwe izitha abantu abangafanele bekuzwe ukuthi kusukela masuka la senze njani ngokubambisana noMadlamini. Ngoba isimo sikanjena nje usanithe fahla kuningi okunye kuyesabeka ngoba angifuni ukunethuka kusengumhlangano wokuqala lo sihlangene kulokhu umhlangano kuthiwa isibaya ngithanda ukubiza imbizo laba bepolitiki ababiza imbizo siyipolitiki samakhosi la. Ngalokhu nabesilo kasizukubulala ubuthongo kusazosetshenzwa sisazokhumula amabhanti siwabeke phansi idudulwe lento.
Lina besilo ngiyanithembisa sengidlula ngingene indaba yethala ziyahlupha zombili lezi zinto ngoba manje uZulu zimfaka umuntu esweni bathi sithule sicabangani njengoba kwenzeka kanje ngeke sibatshele ukuthi sicabangani kodwa siyaphambili ngeke yenzeke lento le abafuna ukuyenza ngoba siyabazi laba bantu laba bagangayo mina sekuyakhona sengizokhipha igama lomuntu manje ukuthi liyinkomo nginandaba nenkomo ngoba bayaganga nina besililo ngoba ngisho nje ukuthi bekuyisiqalo lesi semihlangano ukuthi nikhanyiseleke ukuthi kwayona ingwenyama iwusihlalo kulomsebenzi eningithume wona njengesizwe mina ngisenkingeni ngengwenyama trust ngikhathazekile kakhulu amakhosi ngiyazi sawubambisana ubuhlungu ngoba kwayona inkosi uMkhize ukuthi ikuvumelana ukuthi ingasayina izenze mina ngisazolufakela amehlo udaba lwenkosi uMkhize mina besilo ngicela ukuba ngidlulele phambili kulokwethala ithala nakhona kuyafana ukwethala sibacelile ukuthi abeze namhlanje abangeza becelwe inkosi yabo abangeza wathani ngayi lapho lowo uyabona ukuthi laba bantu basebenzisana nalaba bantu abangikisa ukuhlala kwami kulesi sihlalo ngoba yakusho yakudalula ingwenyama trust ngelinye ilanga ukuthi bona abasebenzeli indlulamithi bona bekade behlezi nomntwana umbonisi kanti-ke igama lokuqala ngikhipha lena besilo eyethala izolunga ngoba isifikile kumongameli ifikile futhi nakupremier siphe kwayo siyayilungisa khona bangalifuni leli bhangi thina siyalifuna akiwe inkantolo akuvunyelwe umthetho uthathe indawo yakho ngoba sonke masingahlanganisa ishumi ngoba asazi ukuthi le license yethala ngempela sathi sivuke ekuseni kuthiwa ithala lisena license manje into engena license ke uyikhulumela kanjani ukuthi yeka leyo nto leyo ayina license ukhuluma into engena license futhi nje uyahema ngiyayifuna le license ibuye le license uhlalwe phansi etafeni ikhulunywe exoxiswana mawukuthi njani sonke siyohlanganisa amashumi la mawukuthi khona imali efunakalayo sibanike leyo mali okuthiwa idliwe ayaziwa lapha eSouth Africa amabhange adla imali njengo-VBS cha yadliwa imali ikhoma lapha ngeke sithini kodwa manje ithala ngokuthi nakho abantu bafuna ukuphelelwa zikweleti akekho umuntu ongenaso isikweletu lapha emhlabeni asibambisane ezulu omnyama amakhosi asedlunkulu udaba lwethala mina ngokubona kwami ezandleni izandla eziliphethe shenge ngibona ukuthi ngathi kuzawulunga ngiyanikeza lelo themba ngoba nami qobo lwami
Ngizalandela lolu daba futhi ngizababambisa isinyathelo nesinyathelo. Ngalamazwi nina besilo bewuthi sikhanyiselane nje kusazobizwa ngoba kade kukhona amakhosi nje sisazobizwa uZulu wonke khona lapha eMashobeni nesizwe neinduna ke bebeke nabo izikhalo zabo ngoba sekucacile inkinga yiningi. Laba bantu mina ngizawubeka nje besobala ngabesilo ukuthi into ephazamisa ithala ngoyamathasi niyothi ngasho khona iqembu elithile lepolitiki elinesandla semfene kulento niyothi ngasho. Yena besilo ngiyakhuleka kakhulu, ngiyakholelwa uNkulunkulu nasedlozini. Ngiyakholelwa ukuthi sizawuphumelela sengizulu. Suzulu wakusasa, suzulu wanamhlanje. Nozulu wayizolo kade ekhona. Inhliziyo nemoya yethu kwesiyikho makhosi asedlukulu kakusimame njalo einhlizweni zethu futhi ezikhathini einzima kangaka. Amakhosi amaningi ke manje ontanga yethu sizingane bakithi kodwa sinenhlahla khona bakhona magehla naye inkosi usibiyi khona bakhona amakhosi amadala asibhekile ukuthi senze kuyikho yini. Ngalamazwi ngithokoza kakhulu Nkosi yamaqadi ngiyayibona, ngiyathokoza uMangethe ngiyabonga Nkosi yesizwe ondla ngamandla ngeke nginiqede nonke makhosi asibambisayo besilo isicelo nje esisuka ezulwini okuyithempeli lethu lapha ekhaya okumzweni. Ngiyathokoza nina besilo, inkosi nibusise. Khalanza kavuthwa ngobaselwa sayigqabha senyene sinambathi sesamshisa uthamsanga kulaba bakwaBisikhala khaqaqili qulu kudliqele awusoba uguduza umfula ho ahlazumntana mzimu kanamanzi huya bagedleza ngidlagadlaza kawudilwa ukuhloma uthanda ihlathi ujume mbabala usoneka konke kawusangena ekhaya phahla ngolwendla kwamthangathana ejwayelwa namsika amaqatha njeni labasedlukulu seniyawumudla yini sidika somkhulu umkhobe bayakudla bawushelana kwalibazabomvu mzilakaza qomukushikila alushiya uphokolo kanti becushisile ngumwane bothi ungalwela uphokolo oluphuzeni yaphahla msakandaba bincala naye gogo manxumana indaba zomkhula iqedwa sokulandela landela umthokozi obeza lokomahlobo uyayathi awashisa iqindi uyikhiphe kabi uthamsakile thonyama zadla umhlubulo banana bengadlile begceke mlungu mabelo uyaphuza ukukhahlela mqakapho diyawoshaka phume emelweni utshani buthe phekugibekela phela kanqamo lenyathe mnyama ngathi sebeyibangile nabakwaZulu siyavusela abantu ukuphithana amakhanda bhoqolo bhayqule nabalili bensimu abasobe bawusiphula sehanguhangu silikoba helomlilo sisegcekeni lapho kuba kwakhe omthandayo sebebathe basotha siyabahamula yuthuli ngolweziqhe yuthuli ngolwezinyathi lwadida umnumzana usilulu lwamaphosa ukumoba kwatheka lapho kithi kwakhe omthandayo uyawafotha ngesikhala esaphuma ingonyama likhwezela inkosi thandise ukwaphe intombi lapho masibeleni lakhozela inkosi umthokozisi kakhalihle lapho kwantombini bhuku dinsi iyawinyanga leyikhwamazayo yamuhle yamkhafula utrisekhedo bezolo ngophanyana unontanda kubukwa lobe njengongizwe uhlale ngolapha emathunini sebhonga iqaphaza ugilithu ihoko akayigqizi qangani ingoma ecompeti wahloma isibutho sayitshala ingonyama bona ngokuthwala isihlobolo kwaqonda enkandla kugedle ihlekisa baqede
waliqaqa walubala udokotela ukhumalo obephethe umkhandlu ngososuthu walubala umntwana usinganede waba kwamnyamanzi hiphunga nasala lokobzizwe obeze lokomakhanya lwamhaqo usifu masefeza lokomhlongo khuluma nje umntwana untolobhu yatilatila sebathwa ligeza udengeze lokompusi haligezeki sinamatheli nosumncabo yethu kubukhosi ukuzothulini ukhonnoda kodwa ibandla halaze lavula inhlala mlakeni bayithatha ikodle thokazi bathi umsuzulu kasoba libusela kwezulu ngoba ehlulwe isizulu ondini kanti inkosi yayidiniwe mhla iyokhuza abantu bakayise abafa beyidapela ngendlala wathi mandiya phezana ukubulala abantu ePhoenix. He was not born to lead the papers but born to lead the Zulu nation. Therefore the hatred from the different ethnic groups is so vitriolic motivated by politics mningi ngebanyambizi yasamela kusabalizwe lonke khawuleza hlobo zakhe yombithi mhlawumbe wathula kahle phukulu yesilwa ukukhuluma ngokwabona endlini mthoboko bhoza sizwe sivuno enkomo zokhokho baso wena wendlo bayethe Sabalama Khosi.